Kan Nifty view na bentala siya kasngi abang apet ki higher time frame kita ki daily time frame iba karbanami kisngi ka market kasdang banchna higher low and then higher high, higher low, higher high. Nadu nang ni hi class na higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ti ke kiu bun ke yar kandiat ke kiu bun ke yar kandiat ke kiu bun ke yar kandiat ke kiu kum tu ke yar kiu yar kum tu. Ti kat kum kadau theory hi lada ka market kesna kum ni ka day hi ka bullish momentum. Tenre overall ka market te kadang dan in ka structure jong ka market overall kadang long weak. Tingi kum ki intraday ni haban focus bah ha kini ki shorter time frame namar ba ni thiet mestap ni di janmiet lane ni di mestap ni thiet pat janmiet ti ka market kala aban complete try kani ka gap ti lada ka complete kani ka gap let it be ai bakan complete tang ba hakani ka weekly expiry ka market ka namla aban cross yu kha 1000 khandai spa namar kha 1000 pras pa prapau udah strong resistance zone. Jika market kelaban poi tang hadu pei hi kanam laban cross shoot. Ti habang apet ya ke market ngayu iba lasai kesngi kat kum ke price action in case lada ka market ke open flat. Aki area jongki kat 1000 news pa syapo lane ka 1000 rus pa arpau akin ki area kan open flat te ladangi yo deep na ki ka 1000 rus pa arpau ladangi take call option kalong tang ba ka stop loss jongi kan dai ka 1000 rus pa mat nang ni area nga expect ka market kan push sejrong hadu ka 1000 news pa laipau news pa saupau tingi haban exit na marhang ni area kalaban face huge resistance na kini area tela de baka break ini area resistance ro kan push tang kumbalai pau so pau pen mut ni have exit immediately as soon as possible te in case chubo lada ka market kala ban open gap up na ki area jong ki kha 1000 new san pau lane ni ki area jong ki kha 1000 praspa dan kini ki last buyer bamantas ngi kin dan profit then they will book the profit but kan one ka selling pressure nate tela ka open gap up ba pi up na mar ban shot ya ka market ro kat kum ko price action ka milong safe te ka ba bangi issue up shwala ka open gap up tela ka open flat na sapo la da ngiyo deep ngin golong tang bangin book profit immediately ti in case la ka open gap down hapo jong ukat 1000 reus pa lada ka open gap down hapo jong ukat 1000 reus pa tin na kini ki area ka market kala ban hiar lada ngapet ker kum utran line ka market kala ban poi ado ka 1000 kala ban hiar na kini ki area subo ka open gap down nang ni area tikala ban hiar and then kan dapoi hai ni area jong ka 1000 sanspa san paul ani ka 1000 sanspa option kala ban tik u-turn kan kiu sejrong belai kat daw bakan hiar la ka open gap down kalong ba kini ki last buyer bamantas ngi kindan haka loss lada day baka market ko open gap down te lada ki book lada ki square of no ki position jong ki kalaban push ke market kindiat sapo tina nena po kalaban kiyo te lada ngi yo gap down ke market kamna sapo ngin golong anen lada ngi yo gap up high ke market na kini ki area ngin short lada ngi not kalong highly risky pan lada ngi yo flat ke market ngin up at least little bit ke market bakan
pull back siya po dan nginsa going long. That's it for today.